Believers all the way. Philadelphia and Shikonkron. Adum Araka. Philadelphia for Philadelphia Bushia. Mfanchem se me kasakakra. Sini kwa se kasampa mfanchem se makasa. Jedika Onyankopon ehira a generation prophet. Prophet 7 Adum Duah. Ene ho kani ma Millicent obatampa na hema papa bi. Asdan komba Philadelphia fo nyina. Second chance ahefo nyina. Adofo Philadelphia ma nim se onyame nam ya papa Adum Duah so amwa kire nkwam kwan efa so ene mpanin fokasa watetie a kire ene di ni bu a osi a kire ewiase nipa nyina. This is the time say Nkansah adofo nipa be se onyame adwuma isan se yamma kwai amunyame adwuma nipa ntonase so many years and nyamsom ayira free oh my god nem awu nyame dimpa na ebinum mpati ujo ma wonti ase na samre ya bra Onyankopon ayi ne ba the defo the voice of God the prophet of Adum Duah amo my Ghana amane nyamsun de amo mawemu ebiru solia efifie o maame o papa wonana wunua ense bebebe enam soma ebinum ekum maame nom ebinum apom papa ebinum aponua ebimpo nkono krom ebinu nua Nkansah across so many years and the prophet Adum Duah nyamedina pa amo my Ghana ama sane no nyina no above from almost 90%. Na oma we your maya adipe koswa na enipa bi mu asoletia se na beya wabambabu no agya ne pa na wo ye no na opo we abakasam amana bumabu a ana abakasam amana judgment pa wo ya enye the prophet Adum Duah isanse ya wo kare nyina no ehu hia nyanya makwai amma sanka ka hunu no ene matantan a mudia di binom amumu kro no amumune ma ase no yampi amma kwa amasa no fon tantan no munye entia nyamedwuma a aika ma abama empanimfo ahemfo ahemano ministers lawyers MPs yana na mwa fon ko emwa fo ma ba wonyina apotwi ko Philadelphia adofo adai ana de paba nili papitrasi e prane se yense no na be se bibia na nya onyame odo ba wiase adwuma tini I'm talking about Lookalike for about the star menkasenge eye nemum nipa na we Lookalike no ye de woye o fami ko Nkansah so Lookalike anya boni o nemo me actor me tunyom me seji me ye the same thing menya kronfo ye the same thing that my family Lookalike en solim ko wiade e ko depending for them en sendipa abramenti sa e ba sa ogume no ase and the same time I'm talking about Lookalike na was saying wodi Adum Duah no awafa edia onyame dia ma my Ghana edia esuche wa wonim so afasa di we unsu de mfare ni mpa afasa Lookalike we ya enkanya bone ede na Lookalike ne ne wo ye no busamu se eyemo ana okay tu mun Nkansah nkyerɛw ne fia ofiri mu no ebi Nkansah nkyerɛw enamfa wo obi nkakyerɛw ye ne nye ade no fa prophet Adum Duah Lookalike
onye sinetwani onye ntuni we a prophet ya medifo sakwafa ye the same thing ni nyuma wo ye no na fa bo nya medwuma ne kasa na ho brase tema o wode manipa a wo gina se hwi ni ho bi wo mpa woni sai bibi na woni ni asem won funu no ti bibi no believe go onyame chi nanim hwi no onyame no na o si da bi na ngom obenu kala pay e de gu na numasi ni be pina kasa chiro wanso onfi na de o si wachi a wo yo se biom ne ba meta wachi no let me tell you BBC na ma na ntima anye wo fa bi chofo ntima anye wa abonsi ni kuro mu na cha obejem that's nyame itia oka nobody obetimaje nyame kesi wa nobody obetimaje nyame kuwa nobody you matter what so a billionaire want me you feel yankopon sem tiri o si wa chi a wo hye o se di sanse hu we effectia panyini the prophet we no enti kwa bi nkasa njero enkasa njero do si wa chi no so we look alike now kotra mo ti di na so e konfu ko wi de eya ebe de dana let me tell you e resi we aso wa bra bonti wa na wunku ne wo ye no ne be betia ho na e basa na na wiase ya emfa ko se ofiefo emfa sho maame emfa sho papa emfa sho busuafo na if you do good you do for yourself if you do bad you do for yourself yo ye nya ye hu bi nanso ya ekom ni ye hwemre wonya wadwen so bejai na wonya wadwen so betie omo no kasa obusanfo asem so beja sa ne mana wo ye no wotim ko twasini look alike prophet wo twasini onya sini twani uko twa movie me am calling me boys bi you to for boys bi I bro the face atabi Emma on tim bia no di wo Lookalike na so say Adum che bia no di watem di atunche di atem kan na man sefata kire wo yawe na that's one na wonamu na bi no namu indirectly who did atem untimi o kasa pesa kasa nyankopon eka kire mfema na mfema ne ko tu pesa mu di atem ntino an wo hira ko atse woni watem se prophet na wote se me Lookalike no bi share wo watem personal me na wota ke me chini mini hwe be ka kire wo Name be very careful. Be very, very, very careful. Be very careful. Nanya mini fwa nyame Nkansah nsa wo no so. Eni me fani nyagro. Nyomo ya azanza na ntro ebu nkofo gisika ni bi. Ana o kasema enya ho. Jenny, be very careful. Ya meka mumpo anamo dikai na dikai you matter what do si wachi a o ka kire mu mamusika tiniye oni sika nsi mu bia ne mu amene pai de Nkansah tiniye sabo na we Lookalike the prophet Adum chebia no be very careful abofreso a man no do ma so e ba so a wonche wiase hwiye ba bia wudi agroko no enya ho di agroko ma me a obata wo sa abofra Lookalike man wadaroma wani tua muni mpefe sa di akwayi yenye anye bia mate so a mahu je na maka che mo ba no
maka se na wantia maka na wantia se dachi bi ansi ye na na mankoya e mana mo so ene suban ana ye sa agya wo de abofra ne ba wiase de na wo so aka e papa na mo e maame na mo me ni abofra ne Nkansah se ba bia wo kro no ahonya ma no do o se kira o pusis won ko no awo so enya ma no na mo ye dan Philadelphia movement believers worship center anya me dia bra wie mmirim ama nne ye kwen na nse ba ifu efie ye na nso obi taye ye na nso obi na ye enya firi so aye mo ebaye e ma mama baye ene ye da ne da sanya me sumwe sa solwe sa mo twese bagu a let me tell you na mo ye dai e bo sa bilent min tunida sasa ne kwena da hono ne kwe da fom ne kwe da twini baba ne kwe nipa di akire ya mfaso obi a wo tie preach na kan koma no ware baba timesre adofo mo ya we mbasa mo ya na papa na kasa bia ebia enye nanso ye gina amanya madwuma mo hweye YouTube bloggers any boys ama fam ho scared mo entimi nton kwa any one year banasa said just say obidin tika some to be be very careful amwaye yesusa mumi nya ensuasua pa ni nyini che na Philadelphia and no man ganam wuche mutaya ikuta more than 8 senya dibo ni ebu ane hadu say ya noma same nka Ghana kakwe hey just sheptoso nanso leader biara wodi aso nanim